Betšhuntše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. What is currently keeping us very busy, Chair, is the repatriation of our remains from Goma. Sešole sa Afrika Borwa se re se šoma bošego le mosegare go katana le go buša ditopo tša mašole a 14 a wa hlokofaletšego dikgohlanong tša ka DRC go SASSA. We are truly disappointed about this incident because in a graveyard we used to respect the graveyard years ago, but nowadays it's not like that. Diaila ebile ke bogoboga ka ge ditopo di hweditše di epollotšwe mo le diaparo tša bahu di phatlaladitšwe kgauswi le mabitla ka Schoemansthal ka Mpumalanga ba malapa ao ba llago ba tsoma toka e phethagatšo. There is some growth in the agricultural sector, and emerging farmers has benefited from that growth. Egepolelo ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya pulo ya palamente le kgala mathomo pušong ya botee bja bosetšhaba e batamela balemi ba holofela gore ditlhotlo tša bona di tla fiwa šedi. Thobela ka lapeng ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla le hono. Tša mathomo ke tša gore tona ya tšhireletšo ya lebomahlo a dibona ba Sešole Angie Motshekga o re go bušwa ka mononageng ga mašole a 14 a Afrika Borwa a wa bolailego ka bohlabela bja DRC ke seo ba se nyakago le go feta o re ditsela ka Goma di sentšwe gomme seo se dira gore go bušwa ga ditopo go se be bonolo. Motshekga o be a bolela pele ga komiti ya palamente mererong ya Sešole ka ga seo Sešole sa naga ya Afrika Borwa se se dirago ka DRC go le bjalo molaodi mogolo wa Sešole Rudzane Maphanywa o re ba tla dira tšohle go netefatša gore ditopo tša mašole di bušwa ka nageng go SASSA. Ge le molaodi phetiši wa Sešole Majoro General Godfrey Thulare o re mašole a Afrika Borwa a lwelele marabele a M23 matšatši a mabedi pele a ka bolawa. O bušitše a botša komiti ya palamente gore ga gona bonaba magareng ga Sešole sa SADC le marabele a M23. And what is currently keeping us very busy, Chair, is the repatriation of our remains from Goma. And I think when you explain what the situation, it will explain why it is an issue, because when Goma was attacked, the runway was completely destroyed. So we're working out with you and to make sure that we can relieve countries, communities. Parents have been contacting me to say, they're like sitting in the water. If you have a deceased, you want to close the chapter and move on. But if you're not sure when you're going to have burial, it really brings more grief. There is currently no confrontation or hostilities between Summit DRC as well as the M23. The truce that was established between the commanders on the ground is currently holding and being respected by all parties. Currently, the priority we are working on day and night is the repatriation of the bodies of the deceased, as well as the injured back home, as well as including to those that are from Malawi and Tanzania. Go sa le bjalo marabele a M23 ka DRC a tsebagaditše peo marumo fase yeo go be go letetše gore e thomile hono marabele ao a be a le ntweng ya kgaphamadi le Sešole sa mmušo. Peo marumo fase ye e tla pele ga kopano yeo e rulagantšwego ya South African Development Community goba SADC le baetapele ba East African Community ka Tanzania ka Sontaga. Mašole a 14 a Afrika Borwa a bolailwe ntweng ya gabjale ka bohlabela bja DRC. Ga sešo go a hlaka gabotse gore ditopo tša bona di tla tlišwa neng ka monogae. Go sa le bjalo United Nations e re Uganda e rometše mašole a tlaleletšo a go feta 1,000 ka nageng yeo mo bekeng yeo e fetilego. Motlatša mopresidente wa naga Paul Mashatile o tiišeleditše maAfrika Borwa ka ga molawana wa pušetšo ya naga. Mashatile o ya bolela pele ga komiti phetiši ya mokgatlo wa mebušo ya selegae ka Cape Town le hono. There are those who are scared, of course, because they interpret this Expropriation Act as giving the government just unfettered powers of land grab
That's not the case. And this is a proper law that is going to ensure that things are done properly, but that almost all our people must have access to land to be able to be productive. This framework has been handed over to the Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs as a basis for the development of the Municipal Structures Amendment Bill 2024. Badudi ba Schoemanstal ka tlase ga masepala wa selegae wa Nkomazi ka Mpumalanga ba tlogetšwe ba maketše morago ga go hwetša mabitla a magabo bona a na le mekoti. Foramo ya setšhaba ya maphodisa e tsebišitšwe ke badudi ba selegae gore ba bone mabitla ao a botšwego. Mabitla a mararo a epilwe gomme mašeledi a gona a hweditšwe a se gona. Ba malapa a wa amilwego ke se ba nyaka go hwetša dikarabo mabapi le seo. Disenyi tikologong ya Schoemanstal di sentše mabitla a lefelong leo. Lebitla la monna wa Lindiwe Madubani le ile la epiwa ka Labohlano le le fetilego. Madubani yo a sonyegilego o re ge a bona diaparo tšeo a bolokilego monna wa gagwe ka tšona ka thoko ga lebitla o ile a thoma go ba le maseme. Lapa le ile la batla lelong ge le utulla gore mašeledi a gagwe ga gona. Itolo beba memetela lapha ngasesibhedlela kwekuthi kunemathuna. Morodi wa ka o rile lebitla la tatago e be le epilwe. Lepayo leo re mmolokilego ka lona le hweditšwe ka thoko ga lebitla. Ke ipiletša go badudi go nthuša masetlapelong a gore basenyi ba golegwe. Foramo ya setšhaba ya maphodisa e re ga se a tlwaela go swaragana le bosenyi ba go swana le bjong. As a resident of Nkomazi, we are truly disappointed about this incident, because in a graveyard we used to respect the graveyard years ago, but nowadays it's not like that. So we are urging the community to work together with the CPF so then we can get the criminals. Baetapele ba setšhaba ba ipileditše go bao ba ka thušago ka tshedimošo go iponagatša. Natsa isijabulisi lokundikela emathuneni. Pele ka ntona ya lefelo le ga se ka thabišwa ke ditiragalo tše ga re rate go bona se se diragala di kuša bohloko re ipiletša go bao ba thušago ba tle ba re thuše. Mo lebakeng le ga se wa tlhogolegwa motho ka ge maphodisa a sa tsene fase ka dinyakešišo. Gomme godimo ga yona taba ye Bijana re botšišitše gore na maikutlo a gago ke afe ka ga ditiragalo tša bošula bja go epololwa ga mabitla le go hwetša ga dikobo tša bahu kgauswi le mabitla ao ka Schoemanstal ka Mpumalanga. O saetše bjalo letlakaleng la Facebook Vincent Chokwe gore bothata ka Afrika Borwa ga rena molao, motho yo mongwe le yo mongwe o dira ka go rata le bahu ga ba sa hlomphiwa. Sekgorane tšhao ke yena gore go epololwa ga mabitla ke bona e le go hloka hlompho, e tloga e le lenyatšo le legolo le go bao ba amanago le mabitla ao. Letlakaleng la X Michael Morobane yena gore se tloga e le mahlabišadihlong le lenyatšo ga go tšewe magato bahlodi ba se ba golegwe gobane go se hlomphe bahu le balapa ke go gata ka molao. Shoki Magapa kwa mafalelo yana gore maikutlo a ka ke ya manyame gobane hlompho go magabo rena ga ba nayo ebile ba hwile matswalo. Ka mehla le mehla re leboga maikutlo a lena hle re gatela pele. Banamedi ba dibese tša Rea Vaya ba ka ikhwetša ba le kgakanegong go sasa seo se latela go fegwa ga maeto a dibese go latela go thuntšhwa ga baotledi ba babedi ba dibese tšeo ka Soweto mesong ya mošupologo. Baotledi ba thuntšitšwe ga makgetlo le go bolawa ditiragalong tše pedi tšeo di fapanego ka Protea Glen le ka Mapetla. Ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai bošego bja mošupologo ka borwa bja Johannesburg, mootledi wa bese ya Rea Vaya o ile a thuntšhwa ka Mapetla ka Soweto. Bana bao ba sa tsebego bao ba bego ba itlhamile ka dithunya ba ile ba thuntšha mootledi magaseswai pele ba leba dikilomitara tše 5 ka ntlenyana ga Protea Glen, moo ba ile go ba bolaya mootledi wa bobedi ka go mo thuntšha maga a mmalwa. The driver was shot whilst he was driving. When the bus got stuck, they came to finish him. When the paramedics arrived, he was still alive, but he died on the way. We received a call from our intelligence informing us that something went down. Then we immediately ran there, and then the scene was not nice. Seo se bakile go dipolautše ga se tsebje. Maphodisa a re ga se tlogo golegwa motho.
We don't want to speculate. We do not know why it happened. We will allow the South African Police Services to do their investigation. Go se kgonthišege mabapi le tiragalo ye go ama baotledi ba Rea Vaya gampe. Ditirelo tša dibese di ile tša emišwa ka Labobedi. Drivers are not happy. They're not even prepared to start working. We have to try to convince them that this is their daily bread. But to answer your question, they are not happy. Banamedi ba dibese tša Rea Vaya ba ile ba eletšwa go šomiša dinamelo tše dingwe. Re sa buša re le amogela lekala la temo le itemogetše phokotšego ya tšweletšo ka diperesente tše 28 kotareng ya boraro ya ngwaga wa 2024. Seo ke go ya le ka tshedimošo yeo e tšwago go ba Business Chamber of Commerce le ba Agri SA. Le ge go le bjalo ba tšeakarolo ka lefapeng la tša temo ba re ba na le kgolofelo ya gore ba tla hwetša kgolo kotareng ya mathomo ya ngwaga o wa 2025. Kgolo yeo go letetšwe gore e bonagale ka morago ga ditlamorago tše mpe tša phetogo ya leratadima yeo e hlotšego komelelo ya gare ga sehla sa lehlabula le pula ye ntši mathomong a ngwaga wo. Balemi bao ba sa ithutago go tšwara phaga ba na le kgolofelo ya gore mopresidente Cyril Ramaphosa o tla batlela ka ditaba tše botse polelong ya gagwe ya pulo ya palamente ka Labone. Lekala la temo le itemogetše ditlhotlho tše mmalwa ngwagola tšeo di thibetšego kgolo dikotareng tše tharo tša mathomo. Molemi yo a sa tšwago go thoma Matome Mokgobu go tšwa ka Senwabarwana o re go fetoga ga leratadima go amile gampe mošomo ka polaseng ya gagwe. Le ge go bile le tšwelopele o re go na le ditlhotlho tše kgolo tšeo di swanetšego go hlokomelwa. Se re ka se duma o bona president a bolela ka sona ke gore a thuše di famara tša borakgwebo patana le di famara tše le goreng ke tše dikgolo ka gore kgwedi tša go feta ebile ra ba le pula e nngwe ye ntšhi e le gore e sentše dijalo tša rena ka bontšhi. Molemi yo mongwe yo a sa golago yo a lemago ditamati o lemogile gore go nyakega ditamati tše ntšhi go tšwa ka polaseng ya gagwe. Re expect gore mopresidente a bolele ka the Expropriation Act ye introduced recently a re botše gore na bo e implementa jwang. Re be re duma gore a e beetlie gore e se ke ya re khosetša mathata ka mo agricultural sector. Afrika Borwa e na le balemi ba ka bago 100,000 bao ba rekišago merogo le dienywa. Ka Limpopo kgoro ya temo e boletše gore go nyakega dienywa tše ntšhi tše bjalo ka di-avocado. Tšeo ka moka tše re di bona ge re bona di-company tše digolo tša go tshwana bo-Z2 ka mmogo le bolona le ka mokana tšona di-expanda di ba tše digolo gomme di kgona go hira batho ba bantšhi tšeo ka mokana ga tšona tšeo di netefatša gore go na le tšwelopele ge di tla mo tabeng tša temo mo Afrika Borwa kudu-kudu mo Limpopo. Balemi bao ba thomago ba holofela gore mopresidente Ramaphosa o tla bolela ka thekgo go tšwa go mmušo malebana le temo. Mokgatlo o lwantšhanago le tlaišo ya bong ga mmogo le ba bangwe ba badudi ka Johannesburg ba amogetše ka matsogo a mabedi sephetho sa kgoro ya toka sa go phatlalatša maina a ba bonwa melato ya tša thobalano. Phatlalatšong yeo e tla ba le tshedimošo yeo e akaretšago maina le difane tša bona gomme go letetše gore e phatlalatšwe mo mafelong a kgwedi. Kgoro ya toka e re a ke maitapišo a bona go lwantšhana le tlaišo ya basadi le bana. Action Society e gare ga mekgatlo yeo e sa le go ipelaetša go phatlalatšwa ga maina a ba bonwa melato ba tša thobalano. Mokgatlo woo o sa le go ipelaetša go tloga ka ngwaga wa 2019 o dumela gore ba dira tša phaku ga ba swanela ke go ba le bokhuto. Ke mengwaga bjalo maina a ba dira mašula ao a hwetšagala fela ka dikgopelo ga bjale ke ba dira mašula ba go feta 32,500 bao ba le go lenaneong. Kgoro e ka nne gape gore dikolo ga mmogo le mafelo a tlhahlo ya digotlane a tla kgona go fihlela lenaneo le ntle le mapheko. The reason why we are excited is because now the public will finally have the tools to protect their families.
It will not just be something that you have to apply for and only certain people can apply for, but people can take the responsibility for themselves. It brings hope that the little that we do is not in vain. It brings hope that the advocacy and the shouting and the sleepless nights are not in vain, because we are seeing progress happen. I've said to the team, the current method of accessing the register is inefficient and ineffective, where a certificate needs to be applied for and it takes long to get it. And it depends if a school or an early childhood development center does apply, which means that many of our children are at the risk of being in the hands of a sexual offender. Ba malapa ba shumi ba moepo ba bararo ba wesa le go ba gagelwa kampeng ya lefase ka moepong wa Lili ka Barberton province ya Mpumalanga ba latofatša mmušo ka go palelwa ke go ba thuša. Mašaledi a Pretty Ngambule, Yvonne Munisi le Solomon Nyarende a sa le kampeng ya lefase go tloga mengwaga e senyane ya go feta. Ba malapa ao ba sore sedulela ka ntlenyana ga dikantoro tša moepo wo ka kholofelo ya gore ngwakwana wo ba bego ba šomela ka gare ga ona nakong ya ge moepo o phutlhama ka ngwageng wa 2010 o tla ntšhwa go tšwa maleng a lefase. Mengwaga e senyane morago ga masetlapelo a moepo wa Lili ka Barberton Mpumalanga, mašaledi a Pretty Ngambule, Solomon Nyarende le Yvonne Munisi le ga bjale a se a ntšhwa ba be ba šomela ka ngwakwaneng wa go dirwa ka tšhipi nakong ya ge moepo o phutlhama ngwageng wa 2010. Go sasa go tla be go hlatha mengwaga e senyane ge e sa le masetlapelo ao a hlaga. Ka labone go letetše gore mopresidente Cyril Ramaphosa a bule palamente semmušo gomme ba malapa ao ba nyaka gore a tsebiše maano a go ntšha ditopo tša magaga bo bona ka moepong wo. Ba malapa ao ba tla swara tirelo ya thapelo pele ga segopotšo sa mengwaga e senyane ge e sa le boramoepo bao ba šarelwa kampeng ya lefase. Morago ga le maema la maikhutšo a Keresemose tše dingwe tša dikgwebo tše nnyane di lebanwa ke mathata a go thoma ngwaga o moswa ka ge di sa kokotlela go tšwa go sehla sa maikhutšo. Dikgwebo tše nnyane ka Mahikeng ka North West di re di sa palelwa ke go ikagaliswa ka ge bareki ba se kae le ditšweletšwa tša bona di se tša rekišwa ka ge batho ba fokoditše go reka. Morekisi wa dijo tsa setso tse di apeilweng mo mmeleng a le Hlanganiso o tsamaisa kgwebo e nna le dingwaga di le 17 e ntse e dira. Ka nako ya malatsi a khunologo, kgwebo ya ga Hlanganiso e ne e sa tsamaye ka bonako ka gonne bontsi jwa bareki ba gagwe ba ne ba le mo malatsing a boikhutso. Ka ntlha ya seo, o ne a patelesega go tswala kgwebo ya gagwe nakwana, ka jalo ga a dira letseno. Ga jaana, ka ngwaga o mošwa o setse o simolotse, o kgaratlhela go dira letseno gape. Last year price a teng a lekanela this year. It's one of the challenges tse re kopanang le tsone. Le gape re rekisetse batho ba government le batho ba ba berekang mo dishopong around Mega City. So batho bao most of the customer tsaka e ne le batho ba bagolo, so ba tswile ba ile bo di-pensioneng ba bangwe ba irang ke tsone di-challenges tse kopanang le tsone. Beng ba bangwe ba dikgwebo tse di potlana le bona ba itemogela dikgwetlho tse di tshwanang le tse. Go nile le leking ya di-client businesses e nna poor mo nakong eo after season after January. So ba go bo di-fruits ha ke stoke tse ngata di a bona, so ke tlamela nako nngwe ke thole price e le gore tle le kgone go tsamaya. Le fa go ntse jalo, ga se dikgwebo potlana tsotlhe tse di nang le mathata ano. Mongwe wa lefelo le go tlhatsiwane janaga mo go lona o na le maitemogelo a a farologaneng. The business never slows down, and the customer tse di a tla tse di wa bona. We never have problems ka di-client and customers. Le mororo dikgwedi tsa ntlha tsa ngwaga gantsi di le bokete. Beng ba dikgwebo potlana bano ba solofela gore ba tla bona letseno le le bonalang mo dikgweding tse di tlang. Solofelo Mogami, SABC News, Mahikeng. Baotledi ba ka letela go sobeletša diatla merabeng mo kgweding ya dibokwane ka ge go letetše gore go be le koketšego ya theko ya makhura go tloga bošegong gare bja lehono. Kgoro ya dibešeletše le diminerale e netefaditše gore mehuta ka moka ya petrole ya go oketšwa ka disente tše 32 litere, mola diesel ya go oketšwa ka ranta le sente tee go ya go ranta le sente tše 5 litere. Ka go le lengwe bašomiši ba parafene ba ya go okeletšwa ka ranta
le disente tše 20 senyane mola gase e ya go oketšwa ka disente tše 42 kilograma. Ditefelo tša dinamelwa di ya go oketšwa mo kgweding ye ge theko ye ya makhura e thoma go oketšwa bošegong bja lehono. Kgoro ya diminerale e re go ya godimo ga makhura go hlolwa ke ge ranta ye fokogago kgatlhanong le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo le theko ya oli yeo e le go godimo. Go le bjalo union ya bašomi SAFTU e re theko ye ya makhura e ka tliša kgatelelo ya mašeleng yeo e šetšego e le gona go maAfrika Borwa. Ge le ditsebi tša ekonomi tšona di dumela gore go ka ba le koketšego ye nngwe gape ya makhura mo kgweding yeo e tlago ge ranta e ka tšwela pele go gwahlafala. Bjala re boneng ka boripana gore mebaraka ya dišere e hlwele ye mebjang ge JSE e tswalela pejana iring ya bohlano. Ranta e hlweletse pame letšatšing la lehono mola ditšhelete tše dingwe di hlwele di emetsi seo ka ge taolo ya Trump e emišitše ga lebakanyana ga ditefo tša kgapeletšo go naga ya Mexico le ya Canada. Tšhupiana ya theko ya dišere ka karetše JSE e šomile gabotse. Theko ya dirafia e šomile gabotse ntle fela le ya oli e tala. Bagešo tša bošegong bja lehono di fela mo e fela gopolang gore taba tša rena di a hwetšagala go marang a dikgokagano fa o le ka kgatago tema bjalo ka Facebook, X, YouTube le nomoro ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go SABC Lehae go sasa ga bjale Pule Ragwatha wa rra go latela ka maemo a boso gabotse. Mogedi wa SABC madumeša go tša boso bošomo bja lekgono re bona gabotse mare wa pharapharile ka dikarolong tšeo di lego ka leboa bodikela bjalo ga botsena fela go akaretša ka Freestata le yona lego ka North West ka ba remena go bele go fihlabela ka leboponna rena la ka bohlabela gona ka dikarolong tša kapa leboa kgonagalo tše dibotse tša dipula di tla ba gona ka dikarolong tšeo la ka moswanna sa bona gabotse kgonagalo tše dibotse tša dipula di tla ba gona ka ba remena go bjalo di laetša di šišitše ka leboponna rena la ka kapa bohlabela go tsena bjalo ka KwaZulu-Natal ga godimo ka dikarolong tša ka Mpumalanga go jana ka lewatleng re bona gabotse lephotlamo ya gotonya le tla gabola ka borwa ba tirelo tša bosomagešo ba re laetša gabotse ra re tlhokomeleng re ka ba le pula tša maatla ka dibe ka bogaremiana ga bjalo go tsena bjalo ka dikarolong tša kapa bohlabela ga re otlela magešo ka dikarolong tša re otlelang gabotse la ka moswane ba tirelo tša boso ba sa re laetša gabotse gore re ka ba le diphefo tše maatla ka leboponna rena la ka bodikela magešo ga re ya ka lewatleng a re tlhokomeleng ka dikarolong tšeo ge e le ka dikarolong tša ka bohlabele ba ka Afrika Borwa re bona gabotse pula tša maatla ka dibe di tla ba gona ge re ya ka dikarolong tšeo a re tlhokomeleng magešo re otleleng gabotse ge re ya gabotsena fela go dikgara tša temperature le tla sa gabotse go maAfrika Borwa o le ka bo Richards Bay gona ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal le laetša gabotsena fela le a fiša ka dikarolong tša ka bo Durban la ka moswane kgrata ke 30 teng go tsena bela ka bo Pietermaritzburg ka dikarolong tša ka Mpumalanga le tla fiša gabotsena fela o le ka bo Ermelo wena le go ka bo Mbombela kgrata ke 28 go le godimo ka leboa Phala Borwa kgrata ke 33 le laetša gabotse le tla fiša ka dikarolong tše magešo a re tlhokomeleng wena le go ka dikarolong tša ka Polokwane le a fiša ka Lephala le a fiša la ka moswane go tsena bjalo ka North West ka Mahikeng le tla fiša go fihla bjalo ka bo Vryburg le ka bo Kimberley gona ka kapa leboa wena le go ka Upington le ntšhano ga Moleteng la ka moswane magešo a rapaneng gabotse go le ka borwa bodikele ba Kapa o le ka bo Beaufort West wena le go ka Sutherland wena le go ka bo Worcester ka bo Oudtshoorn le tša gabotse fela le tlabe le fodile wena le go ka Cape Town kgrata ke 23 ka dikarolong tšeo ka dikarolong tša ka Gauteng ka bo Johannesburg le a fiša magešo kgrata re go lebeletše le ka Johannesburg ke 30 ka moka ga godimo ka Pretoria ke 32 magešo go tšwa gona ke re mošate